Akiaria hindi ya kuruguria mutaratara wa uhandi wa miti thukuru-ini cia muthingi cia gicigo giake kia Mumbunge, Mumbunge Anthony Kiai niaugite ni ndeto ya kieha kuona njui ikihwa ni undu wa andu gukorwo mathukitie maria maturigiciirie. Niaugite ikinya riri ni rimwe arehoka ni kugacirithia maria maturigiciirie. Mpango tunaita green cover hapa Mukurwe-ini. Tutakuwa tumepanda zaidi ya miti 1500. Oho Kiai oyete ikinya riri niguo kubacirira ugima mwega wa mwiri kuri arutwo, akiuga uhandi wa miti ya matunda ugukorwo uri kiguni kinene kuri arutwo. Ukiangalia nchi yetu inakuwa jangwa kila siku kwa sababu tumekata miti kiholela na inabidi tuanze kupanda miti tena. Arutani na aciari ni matugiretie ikinya riu na ni manyitete Kiai baru kuria megutigirira murutwo wothe ni ahanda miti ya mitunda. Watoto wetu watakuwa na chakula, wakila chakula hicho kingine watakuwa na matunda, and we are going to have a balanced diet. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Muthoni wa Njoroge.